Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Mundiri keterik simpati kamu pandang naon dosa mun rasa rumasa yang bagian tresna mika Jumajab demi kesatian janten bageun pamadukan naon lepatna naon dosana nepikeun tungkusan kalbu astika Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan like setelah menonton, lalu komen di kolom komentar. Ya.